defensive midfielder. Anataka kucheza defense game. Anataka kufunga. Igo ako keretedro. Omete Jacob. Defense game telingi ya mono. Ubuga tu counter. Because ukitoa striker utalia sana. Unaweka defensive midfielder. Hesabu gani hiyo? Bacha kila sobango mono. Paul Pogba gotise me akabiri wanchana mmoja matera kumenya katikati ya gochentia wing back Ementa amba kane timu ya Villarreal agocha katikati Aldani Parejo tise me akabiri kuma Etienne Capu gosol na mungono gorkonere Raul Albiol gosol ne goalkeeper ya Gennaro Ruli na ndogose gochia se Raul Albiola agocha Albiol captain ya timu ya Villarreal katikati ya kolgen nga koenana beke Ementa ambe gali kumorgen ngoyo ekraka nyeto mupira bakane timu ya Villarreal beke Ementa ambe enyenge egwanchirana katikati ya kuma Pau Torres bakongeta so wale timu ya Manchester United bakote batika turatimuka agocha captain Raul Albiol bekar gurali akomurgia mbasolo kurkonere Joana Fiotu weke Ementa be minyoka galio bekiro motu tebira pana iwezi kumeka bagocha nande timu ya Villarreal katikati ya komwa Pau Torres katikati ya motigere Etienne Capu koma bagera kurkonere Manu Trogotez change wing namba 10 ya Morogaralia akomoligi mungano kurkonere Gerard Morena akoire ni mata akosone captain ya na nere mungano kurkwa Raul Albiol abago Moreno katikati ya ali wanja no mwancho mategali tema ko bange yakabere kwanje ekwanga agocha Mason Greenwood Mason yakomnyo ko mwancho mategali Mason yakomnyemyo kia timu ya Villarreal agocha Mason namna gani na ndako ngyakwere no ichesobo beka mata komoligi nande mosolo kukonere Aaron Bissaka chideke merongo etano no mu mwancho mategali kia butokire timu ya Villarreal egoliemo timu ya Manchester United egoliemo onyembono ko redia we kwa Kisia FM 94.1 ekayumugusi redia onambemo ime yerabale usine siketa bwati kwanjeli ose cha kondigwensi nabona botambe ni gotoko itwa chire kumabuna kumete gakaro kwa bana twagote bigente kianekia kente gyansune gyansu twagote bini gotole motuno mubuko bwesati kero bakunya kubwati koruma igavuna isoliti yegoti Kisia FM 94.1 tigesikwe kama State House nande twagote bindagara yanya kwa samuna bono ebyansune igo bikoborwa nabona botambe na Jacob ongerie kucho menyaribari original mochokoro miroka Queen of Sports mama yondi hashtag asante sana kanaenda kuenda twagote bitis not yet over until it is over kero kolige liga over na berabo bakobeke Ementa bebeka somotu namna gani konyore timu ya Villarreal tiseme yakabira namna gani bagocha Dani Parejo kobeka katika komoliga Capu komoliga Pau Torres namna gani bagocha komunyoka gali nyoro mopiro namna gani akorabigwa ile bale gotana namna gani fall gocha se timu ya Manchester United leo ni leo asemaye kesho ni muongo eri igakilia Jacob yes alikilia mpira mara ya kwanza wakoma mpira bwo kurutwa sio fall yes kwenda kuruta Morokinere Pau Torres akorute nyenge nyonyore timu ya Villarreal bakuru kibora timu ya Manchester United bakomnyoka Manchester refaria atebere ngarudisha nyuma tuanze vizuri akoteba Editonda mwenyewe yuko ndani anasikiza matangazo ya mpira kurwa keroka ichuni asante sana Abraham Riga kunomo manyete akoteba niko kwangu na mama mtoto Paris Nyabate embarambambera nigunka Mombasa usinarara uti yake abera nigunka nali ne bas namarara mashpo oinere igo Mombasa arigere tibono achiko swim kabisa achiko wakonti amacha atamuye gaki tigaba mubekere etairia omete igari gakogenda naba arabuge ari namariba gakuburukana no mujanga achiko erutaimu abotarire anyora muhirire akini umuntu nabakorege ntukende gakenga bwana igo muntu utara bwana botarire bwana na tara tara korange tumne kembaramba mbaro stota mokaga igo bwata makina itiotenga kerito konyara nabo konyara konyara okora ene design ya bwana gosoi mokimo chikoro nyamura ene ngaingo che kumunyara ngaingo che konyara tata nabo kemo kidani ngakiore imukia njogo dani bona ningi mokitingo nyara gotenge style eria yembara wasinga osongi moki ono gwasali ono ngakingo koimoka stage maite ono ngotia tolo tangazo mpira ngikono ngokoimoki ngoirai ngokoira situna dani yaki ya erige mbaramba mbeko imuki onyo gotete koimoki osikombuna era na ro koimoki bia
Asante sana mwanzo matari bagocha timu ya Manchester United. Eric Bailly akobeke pass roll komanyora Aaron Bissaka. Agocha Bissaka cross bakane Villarreal. Ichaka byanande Lucas Shaw. Agocha Lucas Shaw mwanzo matari namna gani? Igatikati ya komotikira Marcus Rashford nano yokoma Lucas Shaw. Lucas Shaw nano katikati ya komanyora Victor Lindelof. Agocha Victor Lindelof. Katikati ya alimo Scott McTominay. Aaron Bissaka nyoro mupira chida Cameron getano munanye timu ya Villarreal goli ya timu ya Manchester United goli yemo embarambamba ngotalere omoisongo kolere gosoka ibisiko yense atapanda ndege uyo jamaa ara charuki kurwa ndege agenda bana bamu hapo baba Abraham Riga kubatebelera nugunka lazima arudishwe nyumbani. Haya Orenge Shabana Agatabe kuchibu machoge mbobe tole amabati abolire bwana. Igo nyumba na bato koma. Koro igoro. Lucas Shaw cross señora Marcus Rashford. Yago chaga namna gani? Pole bile Pogba onjo kana. Baichira go to namna gani bakane Villarreal. Ichaka buyaga nande. Eric Bailly akwira na maiga weka mata akomurgeni ngoyo maore mata mupira bero mungana basoka isiko. Bakobo ibo kurtwa. Mupira sofanga kiorocha. Omupira timu eri magaye timu ya Manchester United kobeka autabaga abuna kuna lakini inaendeleza magaye timu ya Manchester United kobeke goli nigo bachibano batuwa bage regain back okobo mete jako beri babikire goli yemo nigo kero kende nabo kuna moral nigo yamo chiko kora kikoira nanse lakini bo nigo bakorera kibari gainire ofuichi nande kwarigire irigali yemo yakabere nkoli kibari egoli yende nonyene timu ene ya Villarreal nero nigo etagete okoba kero kwa murige unai imari nigaretire defense midfielder koine kena atagete ko ticha kero kenda akorera nonyene chi penalty baende chi penalty chiri bahota yachitabuga tyo manyene okay akotaba Jacob ni Sheriff 10k kuro chinse mchakero kwa chuni ambie Edu Katel sisi ni kings of comebacks. Haya Edu nafikiria amesikia Edu amenyeta chinse mchia kekuru kwa liga Runda yuko Runda Edu Katel yuko mbali sana na town amenyeta maili mbili ale sana tekwaza teli maili mbili angena bo baracha igetacho galia ugonjo kagalia chigali kinalete ko gwalia no amenyete akini omubuli asa amenyete agote Irunda Edu Katel use gagote ligale ngote barunda amenyete amaite ne njere yogo sireri amaite taoni go ligenjera foul foul ekero sinde kuro chinse machama chenwa agote wana Manchester United ushindi foul angena monwa around 22 meters korwa egoli timu ya Villarreal kwenda gotoma Bruno Fernandes agotoma bakande babe kilomotu agocha Mason Greenwood kwenda bakande piga potelea mbali ikara kumunyokanera Eric Bailly kanyoro mopiro yo mancho matagali anonera Aaron Bissaka akanyoro mopiro yo ira ni mata chinga kina kumanyanga timu ya Villarreal ya tindire Manchester United ya tindire akanyora Mason Greenwood mata kumuriya nera Lucas Shaw motigere nera Bruno Fernandes akochaba Bruno yemo ya kabere agato Bruno cross bote goalkeeper nera Grana Rimoluli muchano nubonse otayo onye bako kendra wakaiga nindoche timu ya Villarreal ya soka kama wataendelea kucheza hivi because wameanza kudefend mapema sana agocha nere Juana Fiotu ukomuriya nere mungano korko nere Gerard Moreno akobe kunsere fali watena gani madambi omopira iti osol kucha timu ya Manchester United degera Victor Lindelof akobolna na ki aye bwana omopira na morankie kama okora bwana mchena uro monto mopira nakina na mako tebanga na ako solibobe this is so bad. Haya asante sana bago chaka sobango mwancho matagali ago chaka mroke nere Raul Albiol kobeka Raul ali komurge nere mungano korko nere Alfonso Pedraza inane korene mayako kosone goalkeeper yae Jenari Moruli Ruli no mopira namna gani akurgenga yakobeka yementambe igoro nyonyole ebekre cross ba kane timu ya Manchester United nyore Edson Cavani weke yementambe akomnyoka cross ala la go yo mwaka Marcus Rashford
ipasi yaguye kibesa na Bruno Fernandes nobekire isiko bako chake timu ya Villarreal nimero chomongono kwa Manu Tricotis abeka katika tayari kumlia Dani Parejo bako cha timu ya Villarreal agocha Villarreal namna gani Villarreal Francisco Quelen kwa mwanere Juan